Kublai pi ki perlok subscribers berkunjung rengai kublai kelum lang yang baru kat ki bayu i bat page ya kanega channel kamtam ya kanega video te perlok kanega video ngako pan warra kajing pentip lane kajing penkan mau sipi ki perlok le se don napdeng jang pi ki ba laklet le se ban apply lane don napdeng jang pi ki bom parti bro le se te angne ngasupun kan mau ya pi ba ka Meghalaya Public Service Commission penmi ya ka notification ka sautruk jong pada September ajar pusan pada kena notification kerlong ba ki code application na kamta kitu ki eligible candidate ki badai ki nong jong kari India te ki post baro ki long apply teli te perlok wat plan ya ka kabuk share ke jong pi kar barang dai kapor te perlok ngan pulih yang ni kita kipus kiba ka MPSC ka penmi mentah kilong kapus ke banengkong ke kapus assistant public prosecutor kajing siu jong kana kapus kalong ka level 15 level khatsan te kakadon puli kidai ban pendap ya ka lo na kana ka university te ki kategori kiba yo ban apply kede UR kategori kipus kilong arteli na kamta ketika kategori nata jangki khasi santeli nata jangki garo santeli te baro kalong kan ar teli te kapus ba ar pade kapus liaison officer te kajing siu nam ta jong kana kapus kede haka P level 12 te kakardan puli jong kana kapus kide ban pendep ya ka graduate kanu ko disiplin te kapus kede kawe kata tang nam ta jong ki UR kategori te kapus ke balai kede kapus sub inspector of supply te kajing siu nam ta kana kapus kede ka P level 8 ka kardan puli kide ban pendep ya ka graduate kanu ko disiplin te kabanambar kadai ka unfill vacancy hakan ka unfill vacancy namar ba kadai ka post ka ba klempar yo ban pandap ti kadai ka post ka banathali kane gawe na kamta jong khasi jantia nata jong ka babi kadai ka post thamai fresh vacancy kani jong ka UR kategori ka wei khasi jantia lai teli nata jong ki karu sauteli bar jong ki OSTs lane SCs ka wei di total baro kanong khandai teli namta ka post thamai te khailang baro bat post thamai bat post barim kanong shi phau teli te kini ki post ki ba ka MPSC kadang penmi te kador ban apply ya kita kipos kilong kumni kapos sudah nomor banekong sospa nrupho tangka kabai kapos te kapos kabar bat kabalai lais pa arpho tangka te ki ST lene ki SC kila ban si ki siutang shitang dor kata nomor bahang tu atau half the rate for SC or SD who are permanent resident of the state of Meghalaya. Te nakamta ka age relaxation nakamta jang kapos kabaning kong kalong age will be calculated will referent to chitrik banai baning kong Hajar Husan and should have attained the age of 25 years to 35 years and upper age limit is relaxation for 5 years for SC or SD. Kapus itu nomor meningkong kadai kidai ban lakot ya ke arpusan senem hadu lai pusan senem di nam taka relaxation kanong san senem kata kan kapus kala ban long hadu safu senem nam ta jong ki SC lane ki SD te kapus itu nomor baar berbalai hane kata age will be calculated with reference to chitrik banai banekong Hajar Pusan and should have attained the age of 18 to 32 years. Upper age limit, upper age is relaxable
by 5 years for SCS or ST. Tenak taka pusir nomor ar berbalai ki candidate ki debana dap ya ka khat prasnam hadu ubanai banekong shitarik snem arjara pusan te debana dap khat prasnam hadu laipu arsnam barka age relax kamut samsnam nam ta chungki SCST tekana ka post kan long hadu laipu nyo nakam ta chungki SCST ka last date pan apply kan long ka sautrik banai Oktober arjara arpusan kan semburu ya ka link hapo jongkane ka description bisa check barsa page yaki notification download yaki notification na ka link ka ba ngan sembu hapo te tangkum ta perlok kublai shibun min saya sempat haka next video kublai shibun